گلی پشتروانین هجا گلی دوستو حوالین عزیز من همو بخیراتن سرچاوا هاتن اموک وقفه اسماعیل بشکچی بدیتناوه و هاتناوه پر کیف خوش و دلشادن ایرو میوانه که می جدور و هم جی نزیک هیه کک سلیمان دمیر و مجارا ما کداویه 30 سالی نویسکاریه 30 سالی او وكاك مودراتور ما رجب ديلدار وبنرخينن هنا حمية ناستكن نحو جاز بيفي دو دريج بكم ازي بيفي بدم كاك رجب لي برياوي از تخازم آگاهية که بچوك بدم وا 26 نيساني وك قوقتيل كما هي ذكرنا في جيمي نو هن همو زانن ام بريانها جيكي ديبو نو بربچوك بو ما افدر بدس خست لي وك ذكرن ما چينكر 26 مهدا ما مستيمي هجا اسماعيل بشكچي و بشتر به جنها دا امو آگاه دار بکن وکیدن گرچه احوال همه نمره و تلفنی و مرهن از باورم لیبله ایگو تلفنا و بمرتنه بیش بونا گو آگاه دار بیش چالکین مه دیتالیا چالکیه ده تلفنی خو بدن که استکین چاشان امی کیف خوش ببین جاردن از بین من همو بخیراتن سرچاواتن و کیک رجب فرمو حسکرین زمان و ادبیات کردی اونتا بخیراتن ایرو امی به کیک سلیمان دمر صحبت بکن که ده ادبیات کرمانجی ده نویسکاره کی هجایه جن نویسکارین هجای یکه امو سابجن به زمان خوی ساده خاص و هرگبار انا خوازم به کرتاسی که سلیمان بوده بدم ناسین ده سال 1956 ده لگنده حبیسی نسیبین هاتیه دنیه پاشه کوچی ناوندا نسیبینه کرنه لوه داره مکتبا پیشین و ناوین خوندیه لیسه جی لوردنس پیکری فقط لوکه قدادیه الفارقینه خوندی مکتب ماموستتی پاشه خوندیه قدام دیه لی ماموستتی نکریه ده سال 1885 ده کوچی سوئده دکه لوه دره بجیده به 30 سال خوی داوین لوه دره مایه سوئده مایه پاشه 2 ساله و گریای ولاد دم دم لنسیبینه آنهاجی لدیاربکر بجیبویه الودره دجی لسویده دست به نویساندنا ادبیاتا کردی کریه و حتی نها 6 رمان نویساندنه از وان رومانیوی بوه بدم ناس کرن یک جه کوچه جه وشاخانه روژانو لسویده چاپیه سوره گله جه وشاخانه نودمه لسویده چاپیه لپارکا باجر وشاخانه دو لإستانبول چاپ کریه پشتی 20 سالان وشاخانه دوزه چاپ کریه کاساندرا Avesta'yı çap kiriye و رومانویا داوینجی سردما به بخت دوزه دیسا چاپ کریه خنجی رومانی به زمان سوئدیجی خباتی ویهنه امی پاشه جب پرسه جمعه باس بکه و کتابه کوی دیسا جواشاخانه دلال درکتیه هلبستین بجارته شیرین مایاکوفسکی ورگراندن کردی
و خبطا ویا هری داویجی رشید دنگ بیجک لحریم عمریا لسروی نویسیه اف کتاباویا داوینه از دخوازم ایدی امپر صحبت بکن و جه بپرسم اف 30 ساله لولاتکی وقت سویده دما و هر کس که بخوشی بحثاوی ولاتی دکه گلو سلیمان دمر چما وگریا نسیبون و دیار بکر 35 سال و درمان جوان 32 عمد فابریکا که کار کرد گه بشف گه بروش دبر وی کاری جیره م 5 رمان نویسی پرتوکا هلبست مایاکوسکی بجارته ورگراند گاوا از لوی داری بوم از باور دکم از یک جوان کردام گو از فیری جواتا سوید بوم یعنی تو در پروبلمی مب جواتا سوید رو گوت دیج مر زحمتی در کردم تو نبوش برگو زمانجی از باش زانم و از کارم بوان راب مرونم جی براحتی لی دلیم و بالام هر لسروی ولاتی بو زمانم آلابا منا نویسینه و جیانه بو مدخواست گو روش که بری روش که از وگرم محسابه خود کرد گو از پرزوتر وگرم لی مخابن چه روشا مرود بینا راه مرود جیانه ده کورتر دارد که ونج مرود وگر زحمت تر دبه از بحثانیت کارم ببیجم گو گل کرده ده تمنی مده ایگو ام پشتی جونتایا لشکری چونوی داره دخوازم وگرن لی زاروکن وان هنه مالباتا وان هنه زاروک نما کارم وگرن نخوازم وگرن جی او جلوه داره بزاروک خور آسه دمینن لی ایمج مره حسان بو لاوکی مهیه ملحفدو کرد مگو پره مزجاره هرم و وگرم هگر تو به ناجی از ناچم گوانا بابا واک خواه بکه هر اجاره وگره امولو تدی بکن و امولو الهفدو دکن ساله 2 جاره چموه داریم هفدو دبینن و به تلفون ام بوی حسرت اخواه ام دکن یعنی و حال ما جه ایگو الور بماما چهتر بو حتی مرو جوان سوید خوشه مرو مزن دبه سوید نما خوشه تاریه سار هاوینه خوشه لی وکیدی نا جبرو مخواست از بگرم وی ولاتی زمان خو خورتر بکم برهمه باشتر بنویسینم و جبرگو ازانم گو زمان دجیانه د چاواته کارانین او گلکی گرینگ بالکش بوم نبس مروش فرهنگا فری زمین ببه و ببیجه چیروکا هاتنا به انسان درفت به دست خن دناف کیف شاهید دجین işte ماچا تماشات کن فیلم تماشات کن وقت خول قهوه خانه می خانه در باست کن لی تو به ساعت سر کامپیوتر رو دنیا و دنویسینی yani derdi te çubu ki te nivîsand. Çima nivîsand? Ez bêjim gohîna hîna di salên got ez berî bibim 18 jî mi gelekî dixwend û bawer bikîne salê got ez diçûm amadeyî yani lîse mi wî çaxî jî dinivîsîn هلبست نویسین بزده بون هم به ترکی هم به کردی از او آرژناری هم هفدور مزن بون لطاقه که بون مجگونده که بون مربه هف بون مبهب را دنویسی ما خواه پیشوی دکرن ویجه خواه پیش مدکرن بوی هاوی ما آلی هف دکر لی دمک هات گو خطک نویس دکاری بو جه اسرار قاچاقتر بویا پرتوک وسا جخوا کردی بونا گل کی زحمتر بو او تشتین من بشارتن ازان بین حال کنه لی مخابن دبره گم لی بشارتن دیامو باوی مو خوشکه مو برای مو وانا دارک لسر ورچاندنه ای سال جشنه از شموه داریم بدی گو
دکه حشک ببه مگو مالا خودی آبه حشک ببه زیوان تشتا جور درخینم از باور ناکم گو بکیری تشتنا بین لی بالکش تدی گو هبن از بوی حالی یعنی حسکرنا منا پرتوکان و نویساندنه خوندنه شو اجبر چوم از چوم سویده یعنی از کدم پرتوکانه آگو تدی جل به کتبخانه به ترکی بقاسی جهه فوتبول فره مزن به سویدی و همه زمانان به کردی جی چند لب هبون روزنامه جی هبون و سیستم که ولو سویده هیا او کتاب لباوانا تونه بجی لقاهیره هیا مرود بجا مبهیستی الور هیج مر بشینه بلا بجا بخوینم و دی سبا گرینن جدل ترکیه هیا از باور موی چاخی مش ترکیه خواستن جی جمره آنین مخواند مداوانا دی سبا گراندن يعني الدولة مندية كولو داش كتابة حزدكم يعني بالا مجي لسر زمين بو يعني از دخوازم بنويسم يعني نابقو از يعني جوية دولة مندية خو بي پار بكم مش خورا قوت ادي او ما فهمني مروفية وقت تركيد بإنسان حق لاره او ما فهمني مروفية هقر از وي ما في خوجه بي پار بكم لو ما جيم دابر خو گو ازو فری سوئدی ببم از باشانم گو ازو فر بوم و اوه که عالی مکر و جبو نویسینه مخوزو آماده کر بله ریبازا تیا نویسینه چوایه چوا ده نویسینه وقوم قلت مخوزو فيري زمان كر زمان السويدي وقتا قو مخوفير كر متى درخص قو قالك تشتي لسر ادبياتي وزمان بالسويدي هنان جمر بو وقو از لخزينة كر راست بين براستي وما بالا خدا وان تشتا از خوفيري علمي يعني زانياريا بكارانينا زمن يعني او اگوجر دبيجن لينغويستيك و سمانتيك يعني واتيا گوتنه ده واتيا آباكرنا هبوكان ده بيجريه گوتنه ده مخوفيري يعني وقتا اگو مخوت از واجي راست هاتن لی آگوش بوم بالکش بو بری حمدش تا وقتا گم دست بر رومان آخویا پیشی کر 28 سال بری درکت لی بری وب 2 سال 3 سال تدی مدست پیکر لی وقتا بری از دست پی بکم جمر چیرو کان بالکش بو یعنی کمش بو از چه بکم لی من زانی بو از چاوا بنویسم از زمان چاوا بکار بینم تشتکی منی زیدل بردستا تونه بو از باورم 3-4 کتاب هبون یک محمد وزون بو رحمتی یک بلکی دوین به هما یک حسن مته هبو یک دو فراد جوری هبو لید کارانینا زمان ده محمد زیده وک هفدو بون یعنی ما زمان کردی هندکی زانی بو کارانینا ادبیات ده ام نوک ایروژیرکتر بون جمر زحمت بو فرهنگ جي مثلا يك هبو رحمتي عفو بكن اجنبي رحمتي ايزولي هبو بتركي وكردي بو يعني وانا قال لك يا علي كاريا مكر لنبس بو قلت دي بوي مرو ادبيات ابن ابي سينا متشكر ها بيرام مزوت درخص زمان چاوا مرو كارتينه ادبيات ما دبكي ده هي ادبیات ما دبکی ده باور بک دبر نویساندن را 3 سال من دنگبیجن هلا ما گهدار کر مراده کنه خضر عمری رشید رحمتی دنگبیج گون هاکا کتاباوی جوام ده من نویسی درخست و هن کسین درو دورا قزل تپه و این قامیش روشخوام نزیکی هفدو بون چه دردکتن پیشی دهاتن نسبین بامه وجن سبينه بلاد بون ولد تبي مسي صالان لوان گهدار كر وي چاخي متي درخست يعني هلبت او گوتني اوي گو او دبج مرو رومان نك عرب نويسي لي از بوم خديه بنگه کی
از بوم خودیه گوتنین نو از بوم خودیه زمانه کی بابو کالای جیندار یه بری کوژ چاو مرو بجه بزمان بیانی هاته به جحری کرن یعنی لباجاران تدی konuşmuş ker vurduwe de bu havi düşünmüş ker yani Kurdiya khasa gundiyan muhaben zamane ma vek e gelek walata ne zamane bajer li tamame walata zamane wanal bajara ki mazın geçbu u belabu lelbame zamane ma nekad bajara ki go biben navenda زمانی ما و گشت ببه و خورد ببه لگنداما ایرو ناوندامه چاند و هنر دیاربکره و مخابن کردی جی ام دپیون زمانی باجر جی دیاربکر جی ترکیه لی دنگ بیجاده مگلک تشفیر بون چند گوتنین گو زمانی ما ده کتبون جی از فیر بون ما اوجي مبكاراني درك معقول دم مبكارانينه يك جاي او بو عادي تري وقتها قوم علم بكارانينا زمان مخند ما زمان زانن وك رومان ياكوبسون ناس كرن ما زمان زانن وك نوم شومسكي ناس كرن برهمن وان توريين وان او مسعود جه ورگرت نوم چومسکی یک جوانا او گوته دی دبیجه زمان دنیا همه فرق ناکه کردی عربی روسی انگلیزی همه و درفتا گومرو هوکن بداوی آوا بکه زمان دمرو مجار که خواند گوته دی یکی رومانک نویسان دی بستنه لداویا وینا خالک یعنی نقطک دانی و خلاص yani caraban diye gelo çeydi be çey bu ya halk oynaj bu ya ki yakavi yut peseninen başı veçi dame evku jbome vaqta goz khale yani nuqut el davya hevok hep kartinim hatan yazdışım hevok ekti vaqtaki direje vaqtaki direje tişte got xazım bejim jhevdu det keve لگورمه لی جدیولاوی و بهنوک جی چینابه جبرگو دو هوک گلک جارا واته وانا نوک هدن مرو کاره وینا چاوا کنترل بکه تشتکی ناوا هر دوه ج خاله یعنی نقطه کنتر لی ج بهنوک درشتر خاله بهنوک یعنی نقطه لی ویرگول مرو کاره تکست خو بوی آوایی کنترل بکه ما او تدی فیربوم و از فیربوم گو د نویسه ده yani imla kuralları geleki gringin yana çiroka merote dikara be gelek wataya ego tedi buxazın lgorwe bixwinin û fêr bibin me ew xwast ez bixwinim fêr bibim û lgorwe ez bikim ez fêr bûm got wezîfeya yekî romannuser romannivîs di heqîqeta xwe de yekî çîrokbêje çîrokbêje her yek li gor xwe dibêje wêna çawa marê xweş bibêje ew jî serketina miro ye ez ji wênar dibêjim xweşgotin xweşbêjî heger miro nikaribe wêna bike bi alîkariya çi dibêjin ortografiya got Tirk jêr dibêjin îmla kuralları ez cana ez û Qasım û Körol em dipeyivin em tedî wan gotinên Ewropî ez bikartînim ez dibêjim heyra ez bizanebûn bikartînim zimanê me ê Ewropî bêtir li hevdû dikin tiştên got Tirka wergerandine ji bo gelek tişta îmla quralarî ez tiştekî min dijî vê tune ye lê li zimanê me hem nayên û mixabin ji ber ku ez rastiya wan dizanim hin tiştan yani wezîfa xwe kar naynin ew wergerê wana mesela we gotina
جبو آگو ترک جی آوای نویسینی رو دبیجن دبی تانرسال anlatım biçimi. Yani vakta nivîskar hemî tişta zane, hemî tişta dibîne, kare serê insana fikrê wan bixwîne, heywana. Yani ew tamam wan wilo lê kiriye, wilo baş e. Ew yani ne tercüman rastiya zimanên Ewropî ye. Lê zimanê me û zimanên Ewropî bêtir li hev dû dike. Yani ez dikarim wêna tercüman wê heye. Gotina xuşka wê jî heye. Ez hîna te dîl wê digerim. Ez vê derbarê de tê gihiştim got yani gotin nivîsên bê pîlan tune ne. Çi helbest be, çi roman be, çi jî yekî got derdikeve siyasetvan be û dixwîne û dibêje her bi pîlanin. Dixwaze tiştekî bibêje. Dixwaze bandoreke li guhdarê xwe bike. Ew çawa têkirin dibêjin kesê got dinivîse ya jî dibêje. Ew peyamnêr e. Tiştê got ew dibêje peyam e. û guhdar û xwîner jî yani xwendevan jî ew jî peyam wergirin. Heger meroj vê denklemê mero derkeve û bibêje û çaxî ji mero re eşkereyê bê divê mero nivîsê çawa bike, çawa dest pê bike. Helbet wexta got ev ji mero re eşkere be yani xelkê zû ve hîna salên heysidî İngilîzan, Almanan ji wan re derketiye got madem wezîfa yekî roman nivîs gotina çîrokekê ye divê nivîskarek haje bike got wê xwendevan nexwazin lewlewê bixwînin. Yani ji dêvla çîrokê bêjim ez dest pê bikim û quretiya bikim û lewlewê bikim wê xwendevan aciz bibin. Çîroka xwezê bibêjim ez dikarim wêna bidim fam kirin yan na. Ji vê re mesela hîna sala 1916 redaktorê navdarê İngilîz Sir Arthur Quayle Koç gotiye ew gotin bi İngilîzî ketiye zimanan dibe kill your darling yani xoşewîsta xwe bikuş. Yani gotineke tişt tedî dramatîk e lê wî ji bo edebiyatê wilo gotiye ew tiştê got bes tenê ji bo xweşikbûnê tu wezîfa wêna pirtûka te de tune ye çîroka te de te lê kiriye bele wê jê bavêje bikuje. Ew wisa gotiye. Mesela wexta got me ev romana xwe ya dawî min nivîsand wa destekek Recep de ye. Ez li gelek de beramim di heman demê de. Ew jî hatiye çareserkirin ne 1900 yani roman nivîsara li hevdû kiriye got mero dikare di heman demê de li gelek de berabe. Mi bûyî havî ez bûyî havî dinivîsim. Belê. Di ser bûyerên hendekan re qasî 10 sal derbas bû. Süleyman Demir li ser hendekê Nusêlînê ev roman nivîsiye. Lê berî ez pirsa xwe jê bikim di nav romanê de helbest nivîsiye û wek stran nivîsiye. Ez dixwazim ji wana yekê ji we re bixwînim. Ax li minê min digot wê min bidinê. Min dît lawkê min daket binya malan ser bên derê. Şal û şapkên botanî berdabûn ser qonderê. Ket nav koma xortan mîna berê. Ez qurbana nûxeta simbêlan silav dabû min li wê derê. Gotibû ez xwezyarê te me dest danîbû ser kemberê. Lawkê min çûye seferê bixêr ew ê rojek vegere. Kil û kildanan bîne bixwere. Ax dilo ez qurban û dilo hîn dibin zimanê min de ye tema wan maçan wê xeberê. Heylo dilo heylo dilo emrê min o. Ax li minê min digot wê min bidinê.
ایرو سر 2 سالان و 3 سالان لاوکه من وندایه نزانم لکیجان چیایی کیجان نواله مایه لاوکه من خویا ناکه لوما مینا بری از قربانا نوخت آوان سنبیلان نما داد که و سروی بندری اگر نمرن به نکشتن به سوز دایه من سوزا بخت بری لاوکه من چوی سفری بخیر اوی روژه که وگره کلو کردانان بینه بخوره آخ دلو از قربان و دلو هینا دبن زمان من ده تماوان ماچان و خبری هیلو دلو امر منو بله ما گوت لسر هندکن نسیبینه اف رومان هاتیه نویساندن ایجا نویسکار بپرسن بویرین هندکان ایل کردستانی ایل گلک باجاران باندورک چوا لتکر کو ترونشتی تاوی رومان نویسیه از اول وکم هم خویایه بله وقتا گو تقین لنسیبینه دست بکرن مسویده دست بکر از هاتم دیام تنل ماله بو و نالوینا دبو و بسری خو نکاری بر رابایا جی از هاتم رزگار کرناوی لی حتا از بیم مربین ما او بربون گندکی جوتر و شو دریه نسیبینه جی چونا نام نسیبینه گرتی بون لی 30 کیلومتر جورترا نسیبینه بوم تقینن مزن گوچه دبون حتا ورد هجیان باجاره می بو انسانی می بون مربی می بون کرده می بون بری وینا چند باجاره دی هات بون خرا کرن جبوم گرینگ بو استیر رامیام از دوی رومانا کد بینا دوی درباره دست بنویسیم هینا وقتا زور بون لی من نزانی بو ازش کد دست پی بکم چاوا بکم استیر هشتم گو بویرا خندکان از دوی باوریه دم گو کرد هر ساله مثلا بیر آنینا حلبچه دکن تشتکی گلکی باشه گو دکن لی بویرا خندک از باور دکم جوی مزنتره گلکتن انسان هاتون کشتن گلکتر باجار خرابون لی مخابن بچه هایی به ایگون او خندک کولان و او خندکوانی کرن دخوازن گو بیش بیرا کرن ام این دیجی از نته ده بای ام من رومانک نویسی از لی مخابن کرد کدم بروی بای گو تدی گو بیش بیرا کرن و ببیر ناینن بویره که مزنه يعني نسيبينه 150,000 بو از شوموه داره مدی نیوه باجر تونه بو مهلبسته کوی چاخی نویسی پشتی گوته دیر ریوه بون يعني اوجي فيكتيفه هلبت يعني بويره كولو تونه از دركتم لبه داره خورتانيا ملور در باس بو ملورش كچكه حسكر مالا وان ور بو تو يك حوشا وان ده بو ما كاني او تو كاني چبوه هات يعني نبو يرك الراس تقول تشتكي وساله دكاري بهاتا سري مجي دكاري بهاتا سري رجب جي دكاري بهاتا سري وحماجي يعني او ايشك مزنبو كتنا بام ايغو هاتبون كشتن يعني زاروك تاخا مبون ال تاخا ميغو تدي هاتون كشتن زاروك مالا مبون زاروك تاخا مبون انجيران مبون لو كمني بچوك وقتا جار كم هدورا هاتن دكتن دوره دغوتن دغو خالو كاميونال دورا تاخي بغارينن لسر عربوك دغاران مجي پرد دانوانا او هاتن كشتن چون او زاروك ام دوی نهیلن گو بیش بیرا کرن دمه بویره که مزنه نگو مال نسبینه هاتن خرا کرن تنه خورت هاتن کشتن صد گنده نسبینه پر تریه خو نفروتن باجانه خو نفروتن فرنگه خو نفروتن ایسوته خو نفروتن
تجاره خو نفروتن هنجه تو تشتي وانا تنبو البندي بهاري بنگو هرن كرنگات ديجي بينو لو باجر بفرش خور بي صابونه بكرن جيانا واجي تكشو اي وان گنديا تشتي گو چاندبون زبش پتيخ هند بين چل ديال بكر پتيخ هرچت بيجن دبن پتيخ دبيجن حمب عرديده چون طالان بون گلك جوانا ديموغرافيا باجر هات گوهرتن ان سبينه از باورم جزيره جولويه يعني ايجو الويدر خدي هناك بره وكار وملك بون او باوريا وانا جو بكار بندي سابقر شور جيكي بكنا وشون ربيان برانيا وانا نما بقريان نهاكا كي هي النسبينه غنديغو اجاج بر الشر ربيان هاتن النسبينه فيري باجاروانيه نبونه ولور كتن استوي هبدو نزان بيچبكن دستي وان بيريكا هبديه وقاچاغ دكن اسرار دفروشن هنجه بسر دكهن هنجه جينا كهن باجار يعني نسبينه بري او توليرانس والليبراليزم اقول نسبينه هبو جاء دياربكر زادتر بون هاكا تشتكي وساتونه يعني او انسان طنقن يعني انسان ملكي خدي يعني مخابن مبريانا خدا جو از دبي درباره الرومانه كبنبيسينم 2 سالا مجب جامعه کرگود مگو 2 سالا 3 سالا سر هدو بیگوز بنویسینم بزده من رومانه خودزو ساد بنویسینم دسر خودم برو آنی از چاوا بنویسینم وینا اج کد اس پی بکن سالاسیا آخر از گام باوریه که به ازش کد اس پی بکم کردر کدم و مدس بکر منویسی دبروی دوان 3 سالاره هر می تلفن داج دوست و ناسات دی چاوا چه جاری از دهات من سبینه جی مد پرسی یعنی چاوا چه بو لبری 3 سال وقتا گوز وگریان رومان نزیکی خلاصیه ببو لی از درکتم نا باجر خراغین باجر تاخین در و ایگو هینا پاس خودید کن نسبینه یعنی گندینا هاتن نزانم تو کارا بکن پاس خودید کن از بوار پیویم بخلکی غریب راست پیویم جمرتی رو کن عجیب گوتن پشتی گو باوریا وانا مهات راستیا به چی بوج مرا گوتن یعنی وقتا دجوات باجر دمرو رودنش چاوا چه بو دولت هات نسبینه خراکلو چو از وی قایل نابم یعنی نو صابو تاخه گو خندق لیتونه بو خرانه بو دولت اول پاراست نه نسبینه او تاخلوه ده که خلق نربیان جوان درا پرانگ ایگو دن نخواستن دنگ توپا بترسن و مالا خو بردن و بیت حالان کرن بس تنه تاخین گو خندق لی هبون او تدی تاقین لی چه بون خرابون و وردوه ده و کشتن لور چه بو ایدی تش چه نبو از بوان را پیویم از بحمان را پیویم آخر از بوم بصدا کسان را پیویم بو خودی زانیاریه که تکوز آچاک او رومان منویسی 7 ساله مگرتن از باور مکاره کی باش کریه از نابجم به قصوره مخابن زمانه ما هینات سری دنه زانیاریا ما یعنی بیساندنا برهمان سری دیه هنا زمانه کی منی استاندارد گمته دل هبدو بکن مخابن حمم هبدو بکن اوجی تونیه حتی اجمته ام خول رحمتی میر جلادت دگرن لی او نبسه لی یعنی کار حدی باش گو مکاری و بکرام کریه از دوی باوریه دمه مخو سانسور نکریه حدی گرینگ اوه ایگو خوندنه پیروز دکن تب جسارت نویسانیه یا چه مازنب جسارت بنویسینم وظیفه منه کی چت بیجه بلا ببیجه یعنی حد وید سردمه ده گو از نکارم باوریه خو آزادی بنویسینم چت به بلا ببه شو یکی وقت میگو از سویده تیم لوی داره تو گوتنین گول دجی یا سایانم تونم بس هنم حقارت الانسان نکن القرال خونك يجبرجو إما قرال ما هي السويدي أز بأم جبرجو أز 29 سالي بمسشوم 35 سال أز لورمان يعني جبر بيتر أز لورمان قال لك عادتي ور يعني إيه منن
وڵاتێ منژی ور ئەس هەم وڵاتیە ورم ئێشێن ور مدێشینن سەرکەتنێ ورم کێف خۆش دکن نان و ئاودان من پاراستندان من کاردان من وش بەر ئەس پاسدارم ئەس بێژم وڵاتێ من یعنی سوێد ئەم حەقارەتێ یعنی سەرۆک وەزیرێ خۆ نەکەن لە ئینسانێ دی نەکەن لە قرالێ خۆ نەکەن تو باوەریێن گۆتەدی قەدەخە بن یاژی هەم بێژن چماتە گۆتونن یعنی ئەو ئازادیا گۆتنێ یاژ سەدی سەد هەیە یا ئەت بێم ji سەدی سەد جار ناژێ مەسەلە بەلکی تەدی مەرۆ دەغەلتە مەرۆ زێدە بەرێ خۆ بدە اقتدارێ بەلکی تەجیش مەرۆ نەباش بە يعني هن برمرو نجي مرو بشوتين نبر يا قانونا بهواين تدي مافيايي لكسل وينا قدرنا كباور بك إجا أجل دوی باوریه دسی و 5 سال از مامو گفته دیسکارم هرم پیشیا سرک وزیر مگر جارم مرد کار استوکن ببینه هرم پیشیا به تو زلمه کی مدوقت تو باشه تو بیاقله کی مزنت زنی عفو بکز دست نزدیکی بود تکاری گل کی خراب کردن زنی تو مرای خدا تو هاتی سر چه حالته بس تاني از دست خوازولو بلن نکن جیره و دست خو ندمه و تدی پلیس ویشیش مرتشتکی نابیجنه و او بیجن جو او جان نمسکن یکی و دخوازش مرتشتکی ببیجد زنی دوی درباره جیده افکه که شما استاد امجا سلیمان دمر سپاس دکن لی کتابه که داوین هیه رشید دنگبیش امجا بپرسن گلو چما رشید دنگبیش بوی مجارا کتاباته باندورک چوال تکریه ایگو بخونه رویده که منویسان دیه وقتا زاروکه کی 5 سالی بمولو تی بیرامه اف جامعه دهات گنده ما و مالین وهنات تونه بون یعنی چت بیجن لبامت بیجن به مطرب دگریان هاوین دهاتن پایزه و دگریان دچون و گابه رادیو تونه بون رادیو کبو لگنده ما تلویزیون شخوی چاقی تونه بون تشتک تونه بو شوین چله دریج وی جامعی یا المالا ما یا جل مالا جیران ما شف دگراندن و دگوتن دوی تمنی دیجی تدیو چیروکی نویسترانی ویجگوم گله کی بالکش بون مجهودار دکر حتی درنگ شوی گلک جارا لی پشتیم هات نسبینه تدیل گنداج یانج بوانجی نما اوجی هات نسبینه هنکا جوانا بارکشی کرد هم جوانا به عربی هسپا کار کرد هم جوانا کار باب و کالا کرد رباب خستن دعوت گراندن لی ایوی وقتا گوهات نسبینه ایدی اختیار ببو مزن ببو نما بکری وان کارا دهات بری از هرم سویده بگمانا مزن به 2 سالا چو رحمته دفقیرتیه ده دفقیرتیه گو نانه گو تیر بخوشی تونه بده بوی هاوی چو رحمته لی من السویده دنگی وی گهدار دکر لسترانی وی گهدار دکر سود مجاور گرته بو سورتی وی هات برچعب مجاره که مدی گو آنین جن خوشخاله د عربا هسپاد و چاغه تو کسات ادی نخوش د عربا هسپاد ندبرن نتانین زنامه کی دریج بو نگی وینا چی می به عربی بدال قیاب نور ده ایسر کاتن چعبه ما از خورت بو من نخواست کس ببینه به بازدان است چون کتم توالت کرد رستوران تکوین زیکه تیرا خو گریان دیتنا حالی وینی دوی حالی ده پشتی اب چندا کی جمع بهیز گو چو رحمته بریز وگرم بدمکه مدا برخوام گوز وگرم از هرم لی بپرسم و متخواست از درباری وید بنویسم جیاناوی قط نبا یعنی زلامکی ولو مزن گو خوش دگود ادبیات امانی دفکی ولو خوش بکارتانی کوان دمان
تشتكي ما تنبوج أدبيات الدفكي بيب الزمان ما بكارتاني توريا مجمر دقوت ديروكا مجمر دقوت آواي جواتا مقرة جواتا مجمر دقوت از هر مزه بپرسم گو هبن کسن وانال نسبینه از دستوری بگیرم اگر ترباوی نچکری به او هبه از ترباوی جی چکم آخر ما بزحمتی پیدا کرد هم بخوینم و پرتوکه و ندارم به چه زحمتیه ما پیدا کردم ترباوی جی چکر تشتکی لایقی وی مدا چکرن منو که حسین دوزن وقتا مجرد گفت از کاری که اولو بکم دکتر حسین دوزن لآلمانیا قالك عجبان جو هاجر تو دستوري بدي اجي خدكم شركه نيفه مصرف مقول باشا ما بهدور تشكر و مدس بكر جياناوي من نيفيسي زماني وي قوتنا ويش بو زماني ما جبو توريا ما دهات شواتيه ما او تدي درخستيه او بابت بيج استران بيجي ملي كولا لاوروبا جو لبا يونان هي إليادا بأصل خوا وجستران سترانن دورا بوي هاتي نويساندن لبا يوغوسلافان بوسناي وخروات وسربان تبع او بابت ستران وستران بيجانا لباز ملتين جو زماني وانا سبانيه جي هنا از لير راستاتم گولبا كلتان پیشین ایرلندیا و انگلیزان سکوتیان سکوتیه گوته دی ترجمان به اسکوچی دنگبیجیه که وصا هبو وکوان دجیانو دو گوتن لی بدمیر بو ناوه هلبستوانیه خواست ببر رومان لی او جی نکاری بو یعنی او دنگبیجی تک چو لی دیروک دبیجه گو رهن و دنگبیجیه دگه دنگبیجیه گلن آری این حما جبر ویجی استیگ هشتم گو یعنی هبشیک ما دورد هیا هبشیک ما هیا لی مخابن ام زیدی 100 سالان بورده ام نکارم ببیجی کی هیا جوان دنگبیجان و اوش هفدو فیر بونه و گوتنا ای حری کم رشید از دزانم عشيرة ما مثلا عشيرة أومريا صد جندي منها نابرة حشتة وصديدنا من الاستاذ تلان بيجا درخستية بيستو حشت كس استلان بيجن هنجوانا دولتي كشتنا هنجوانا بخوا آخر قلق جوانا چونا رحمته خدري أومري مثلا جار كمدية وقرتبون مجا برسيل مگو امكاني بهبم حسو بري بچوكه از بحثاوي جبك مگو كلي خضر تو اشاندن ايجا اومري وخضر خبروك خبر جواردان وشخوردا جو والله از اشاندم خود سمبيله بكلبتان اهل كرن سمبيله خضر تمازم بو بكلبتان اهل كرن ولوز دنگ بيجه ما دكرن حسوي براي ويني بچوك گو چند سالاج ممستره هيجي ساغه او خضر شويه رحمته 2017 كابراهيم شاهده گو چند سالا چنده بو كابراهيم او جي بوارد حبسه ده بو هفته دو او جي شاقي هنا خورتك بو اني بون دغو حرسبه وقتي كسبه راد بو ستران دغوتن yüzbaşı و عسكر هاتن لي دخستن روجا دي ساعت گوت دي ساله دخستن روجا دي ساعت گوت گو روجا که yüzbaşı كابراهيم گو بان مكرن گو كاو ور بنا به تركي نزاني بوش برگو حساب شعبه كي خو نيكور بو نبر بو عسكريه شو خورتك بو ابچد بيجا گو مگود بيجا غزالن گنده ما خوشكن كانين گنده ما اوا وان خوشه گو مولو تنه بيجا گوم گو گو کاجه بپرسه گو روژه که از بکن دستی و چی بکشمه گو حسین گود گو تلمدخه لاول لخستنا زنامان عیبه از لتنا حبت بکه دستی لبسه طلاق جنبردانه سبی حتی برزه پیوازه بدمته اوجي
چیرۆکە حسین و دەنگبێژێن مەیە ئەزێ نزان مەزێ چکن ئەو دەنگبێژ مجڤاندنە لێ خزمەتەکە وڵۆ مەزن کردنە کەداوینا تستوێ مت نەمینە مەرەوی پێدەکردن مە پرتوکێک ژی نویسی ئەس باوەرم گەرمەرۆژ vê derkeve mere dê bibîne bê dengbêjê me çi xizmet ji zimanê me kirine çi xizmet ji çanda me ya wêjeya me ya devkî re kirine û çi qêse gotinên menî govin dabûne merod kare ji wana fêr bibe med kitêba xwana dawî dinivîsandiye mesele divê kitêbê de mesela gotina duelo derbas dibe wê gavê nizanî bû gotina duelo gotineke Ewropî navdar e em li vir jî xelk dibêjin duelo yani wexta du kes detkevin hemberî hevdû yekekî bikuje he du alî e lê gotineke me heye ji devla wê de mesela me ewdîn min ji stranê wî ez fêr bûm ji ê Xidirê Omerî ez fêr bûm min ji برادر زين العبدين زنار مگو اف گوتن پیدا کریه جالیه وی تلفن دار دنگ هات مگو دخس بلیلینه دو تخت یا تخزینه دیتیه گوتنه کلو آخر ولو بقيمت وصاب قيمت راستي جي قوي يعني گوتنك جيبه زمان مدكتيه گوتنا ما هي هجايه كيجا گوتنك ترات جديلا دوئلوه كردا بكارتاني وقتا قد دوج هفدور دردكتن بالتيرا الرمان يكي بكوشة يا طيا يا جسر هسبان لأوروبا ببو بدماچاوه داوية لجمجي ببو نزانم للبامة يعني دستران المدهنة قلت لي بالرماج هفدور دردكتن هفدو چاوات دي ويكي بكوشة آدن گوتنا مثلا مستران خدري عمري قلت دي بالشالقي دي تقاندن يعني هيلا غرزان عشير دكتن بر هبدو دكشتن قال لك كشتن شدو لبا ماجي هبدو دكشتن لي او وان قال كي هبدو دكشت لي هنجارا نجبو كشتن برددان هبدو جبو يعني بيجن حيرام ناخذ وبكوجن لأم هنا في شكل ما هنا برددان هواعي دقوتن دقوت قاندنا شالقي وچند قوتن عندن از ناخوازم سري وزيده بيشينم او جي او رومانه قوم نويسي از پرسک داوی بکم و بقدینم باشه پرسه و هبن و نج سلیمان دمر بکن تل سوید مای ادبیات جهان دناسی و ادبیات کرمانجی جد بینی گلو ادبیات کرمانجی دنا و ادبیات جهان ده جه کی چوا دگره وقتا گو فرانسیا يعني حطاني صالح 1530 هيچلي جبو هنغاريا يا ماجارستان حطاني حيسدو بنجي زمان خوندني وحمد تشتا لاتيني بو غابا گو فرانسيا جارا پیشي خوست زمان خوش جلاتيني رزگار بكن و ايدي ب فرانسيا ويدم ببيفن و بريار گرتن گو امن نما امن درج لاتيني بردن جبو 100 سال قرت حتى قو ايدي بي قايل بون قو ايجي الزمان ما فرنسي تيرا ما قوم خوندني بي بكن و بي بنويسن يعني ولاتك بو يعني قرالي وان هبون دولتك بو لي دي ساجي 100 سال قرت ايما الرومانك هبو رحمتي عرب شمو او جيفي داوية مديد سالن كنجي جارا پیشي هاتنا ما كرمانجن ويدري از باش نزانم لي از باورم حشتي سالي حشتي بو حفتي داوية حفتي بو تشتكي حشتي وان دورا بو حشتي او هبو حشتي و حفت حشت جارا پیشي محمد وزون رحمتي الرومانك نبيسي
حسن متجي وندما يك نفيسي وكي دي تشتكي مني زيادة بري تنبو Yalnız tu berya haçtı hafta ya. Mehmet Buzun züttüre. زوتره آخر نظام حشتي چند بو؟ حشتي و پنج بو باشه فرق حشتي و پنج و حشتي و حفت نقل کی قال لك يعني آوا كرنا زمان ده تخازم قوي ببيجن قو تشتكي مني زيادة تنبو بسروي ده آرشيف مجي تنبون هندك بون يعني تشتكي هبون هبان آجي من نزاني بخونده هندك هبون چند کواری ما دردکتن مثلا حتانی حشته و چنده بو از باشن زانم آرمانج به ترکی و کردی دردکت حشته و 4-5 بو تدی بو کردی تنه کردستان پرس دردکت به ترکی و کردی بو لسویده لویده کش خواهد قدخه بو همه تشت بزیده بون بربان به کرمانجی و سورانی بو يعني جالك زحمت بو جالك مرود كاره بدا عاقلا جو زحمته هجاش بو فرنسيا حما دولتك لبشت 6 سال قرتبه جبو ما مكان دست بكري حشتي سال حشتي ما دست بكريه هنا 45 سال تاني درباس بونه 45 سال درباس بونه و هيجي دبن چوساندنه دبن ظلمه ده نه دایرکت ل سبز کارش بو وینا بین دار زاندن يعني دكاره ببه يعني مالي چه بيجه المكتب انا يخوندن جبروي هاوي زحمه لدي ساجي او خوستنا مكردا يا جو ام بخوازن تشتكي باش بكن بقابن يعني خجر بقابن بازدانه بقابن خرط ام دا آوا کرنه دا تکچون يعني للرشكت كردن سويد دو درباره دا باوريان كاركي باش كرن مزوت درخص جو دوی ام بكردي بپیون بهدوره فرق ناکه جكتن همه بكردي بپیون سورانيه زازاكيه چي ام همه بهدوره بكردي بپیون مهدي هدي هدو فير ببن اش فير بكن هدو فير ببن مخابن ما كرمانجا ما زازاكي فهم نكر ليوان كرمانجي فهم كر لما وسورانا ما هفدو فهم كر ياجي زيادتر ما او فهم كرن يعني او سركتنين مني ويدر زيادة ناجود بشتي چند سالا كرد لبدك جرحت بو و كردان لبدر جي برهمه گلكي باشتان یکی گو برهمه گله کی باشتانه لتنشتا منه که رجبه ام هفدو ایسال ساله که هفدو ناس دکن بریم هفدو ناس بکجی برهمه وینی پرانیا وانا مخوندنه و بری گوز بمجیم هفدو را پیوینه مگوتی محس کریه تا پیروز دکم سپاس گو ایرو ام کار جیب هفدور دکن ایجا و نه او تنه گل که دیجی هنه گوتی دی برهمه باش نویساندنه يعني او يكا جو ما كردا سري خداناني ما خواستم كاركي باش بكن ام بي سر بلند بن از دوي باوريه دما ام جهانا استك جلكي باش لي مخابن يعني زمان ما نوك مثلا بيجن انجليزي الماني زمان روسي ادبيات النهات يب يعني او انترمانا نویساندن په نه هاتیه کرن هیچ پروبلم ما هنه عادی تری ام د استانداردی کرن زمان ده هینا ما باش له هدو نکریه افهم پروبلم نه لیاز باور دکم گم دویجی دب سر بکن بس تنه گم همه جهل خوبه ایگو د نویسن باش بنویسن يعني سری خوبه بشینن سری خوبه بشینن و بنویسینن يعني نابه ما مرو و بوشینه يعني و نباشتر كذا و خواندوانجی بخوینن يعني و ام بلا بکن بوی هاوی ام کارن زمان خو هم آباتر بکن هم رزگار بکن و هم جی کردا بپارێزن ام سپاس کنج تک سلیمان ره پرسه حواله هبن ام کارن بگرن و را خانم
gerek çevir belki karşı. Fakat Puskirek skare Puskine. Puskirek Allah sınavı jari pada jari gibi içine. İyi diyelim. Lübabı sebep ki bu avfas mesela skare mehneca hene yani Ali Duru gidali zamanda gene ekoyi çekir Ali romanda. Ama dezgeni gibi skare tüne. Serviyatı fazlınlarını nasıl peki spansif mezbarlık madde felkirine. بله یا او خواستنا ما يعني بيساندنه يعني هبري حمد تشتي خواستنا ما مرود خوازه بنویسینه وقت ماراتونه که یاد بجد ماراتونه ده بهزار انسان دخوازن بازدن لی همین آگهن بلکی آرمانجه ام جویجی نترسن يعني کی چه بنویسینه بگه آرمانجه نگه او تشتکی دی کی چه قاسی بنویسینه باشه بمه پروبلم ما بمه حری مزن گو مبهیز گو تدی بلاف کرنا کتابا پروبلمه يعني هلبت وقتا گو خونده خوینر جی تونه بن ایگو نخوینن هدک بخوینن او جی پروبلمه مجدو و شانگره ما پرسی مگو باشه هم چند پرتوکا بفروشن باشه گو ام 300-400 یم بکارم بفروشن ویچه ام ویره بن یک دیجی بوشی من لی مخابن زحمته يعني دو وقتا کی کنده والقاسه پرتوکا ام نکارم بفروشن و پره منی گم یک دیجی جا بوشینن يعني كيم ركبن زحمته پروبلمه که مزنه وقتا گو پرتوک نیم فروتن نویسکار جی نکارم بنویسم بوشینن یکدن از ببیجم عفو بکم گوتن همه تو کس جی پرتوک نمی فیری رزگار کرنا ولاتان آبن لی تو کسین گو پرتوک نمی و ایدی نخوینن جی مجیه وان جبو رزگار کرنا ولاتان چاک نابه يعني دوی مرو بخوینه جبو گو مجیه مرو و بکاره به او ریین لبرخوا مرو ببینه یعنی یه بچاوا مرو اختیار دبه مزن دبه مجیه مرو جی و پر اختیار و مزن دبه یک جو پروبلم ما حلی مزن اوه بمه بله كيك إبراهيم دو پرسه من همه فرمو هاكك سليمان من سال 1900 هفته چرا پینجا هست که خورتا که اکتیویستی چالاک بوی کشنگه که خورتن جوانن کردستانن شوراشگر سوسیالیست بوی گرو اگر تو نچه سویده Türkiye bimari, yani Kürdistan'a bimari. Diviskariyata tebul anna, ya takat fikriye gel azda çama Suriye'de bu aktivistiyamına Kürdistan'a bu domanda acaba mı çıtkır? Neyse. Pırsa düyemin un diviskara panabariye yani diaspora yani. Kurani diviskara ya diaspora yani. Ama ve davi eden Kürdistan erci berham çetimine. Gel o vakta berhemen diasporaya, o ye panaberi, velet, tütüdü berhevdü, jali hestu, hissu, Küraniye da fark çiye, çi mesele ya? Çavat karışıyorlar. Spas. برسبا پرساتایا پیشی اگر از نچوما سویده جی شما مدنویسی مگوت یعنی نویسی من ها هنجی تدی هنه لوی يعني زحمت بالفيدري جي صالح حشتي حتاني صالح 2000 البدك الزحمت بو يعني بلكي بهات ما كشتن هجازنا هات ما كشتجي بلكي از بچوم اسطنبول زمان مشي با تركي ليه هجرنا او باياجي مدني بيساندا او زان ياريا منا ويجي قون هاكا هي من بدس نخستا از نهاك اتزانم
گابا مرو رومانه که دنویسد و مرو هاش چه بگه مرو چاوا بنویسه چاوا ننویسه کیجان قصورا مرو بکه کیجان دوی مرو نکه جبو سرکتی بد و مرو چاوا بکه او بکارانینا پراگماتیزم زمین یعنی درفت جه ورگرتنا بکارانینا زمین جگو مرو بکاره به هری باش مجاره خو بده بفهم کرن از فیر نبوما بلکی او بلکی جی اجي وكك رجب فيدري بماما اجي ببابا قاسيبان تشتا زحمتيا حما نفيسكارك وكو ناجيرك وباش لمرو نزانه يعني هيبوتيسن از شوما ويدري مدر فتا جو از خوفيري نفيساندنه بكم يعني او آواي نفيساندنه مرو چاوا د نویسه از باورم بالگور خو از فیر بومه از نابجم همه کسل و داره فیر بونه از نابجم ایگول و داره فیر نبونه لی از لگور خوش با خو حوجه داری خوش فیر بومه باشی و هگر مرو بده بر هفدو این ورو ای ولید یا جی این سوئد و دیاسپورای سری پیشی این ما ایور چهتر بون ما زمان چهتر زانی بون لی آنها از زمان که مثلا تنشتا من از ورو وساد بیجم نه او تنه زمان رومانیو سری دیجی از بدم بر این هری چالاک سوئده یعنی هگر نه باشتر و نه پاشتره باشتر بری حمدش لبر مرود ناف کرده ده به زمان مرود زمان جیانه یه زمان جیانه هگر مرود بکاره بز او کودن زمان جیانه شifrین زمان جیانه مرود بکاره بگره و ببیجه وی چاخی مرود خوشبیجیه که سرکتی کریه یک جوان سرکتین دنیا حمل هفدود که دوی در باره ده ای پوشکین نویسکاره کی روسیه نگلک نویساندنه لی تشتی گو نویسان شما جوان بو هات کشتن دبوی کاری بو بزمان جیانه بنویسانده زمان جیانه بگره بنویسه و بده خلقه ویچاخه و خلق بکاره مفاهم بکن و پسند بکن و بخوینن هگر مرو نکاره به زمان جیانه فیر به زحمته وقتا به زمان جیانه نه معنیا مثلا از هر من نسبینی چاوت پیبینه جوسا بنویسم نه کرد یعنی دی جیانه دی چاوا دفکرن تر منطق و گوتن وی چاخی مرود کاره ببیجه از اتخوازم وی ببیجه از باورم این لولید يعني این لسوئد بزده بون ادبیات عمل سوئد چه بو حتی دبره که هاتن و جور بیب نکاری بو هره لئین ولد درفت فرهتر لبروانن از دوی باوری دمه Erkek Mirza. Gel ekspans bu kesinlikle bahsa diroka nivîsandina Kurdî kiriye edebiyata Kurdî kir yani zamanı ku edebiyata Kurdî bes li Bakurê Kurdistanê nî ya jî bi Latînî nîne gel çiqa sahaya me ji edebiyata ku bi Soranî hatiye nivîsandin û gelek salan hat berê hatiye nivîsandin bêje 7 sal 5 sal ya jî ev ke egam bizdirin medrese Kurdistanê ku em dibînin van medresada gelekî nivîs hatine nivîsandin, çîrok hatine nivîsandin, helbest hatine nivîsandin û gelo pêwîst nake wextê ku me li xwe bêje bi latîniya kurmancî ku li Bakurê Kurdistanê egem bêjin dîsan dikarin biçin heta kovera hewarê û pêşiya wî da jî dîrokê wî awayî bînî werin û em bêje ji Ewropa ya jî Swêdê ya jî ji Danmarka derek din behsa edebiyata Kurdî nekin. هگر او غلطی بس غلطی خود کم مبستا من ادبیات کرمانجی یا باکره و رومانه یانا راست گو سورانا نویس المنجم نکارنم ایروجی میکارن تا دیجه سوده ور بگیرن یک لبا بلکی کسانه تا دید کارن بخوینن جه سوده ور بگیرن لی
زمانê kurmancî ku ji sadî çendin Kurdan got kurmancî dipeyvin ji sadî belkî şêst hefteyê yani got û jî bandoreka mezin li zimanê me digire yani hawar cerribandinek bû hawar destpêkek bû hawarê yani redaktorê hawarê Mir Celadet Bedirxan ji me re gramerek tekûz kir lê di jiyanê de yani nivîsê de nehatibû karanîn zêde di hawarê tenê de hat bikaranîn ew jî nebes bû lê yani Kurdan hêdî Kurdê Bakur ew ji bo me yani ne ji bo sorana mesela alfabeya û gramera Mir Celadet qîmetekî wê na tune ye kurmancî jî qîmetekî wê tune ye mixabin yani meqseda me a kurmancî bû êwana helbet berê hebûn lê çi qasî başin ez wê nizanim Ama dakika romana yekemin ya İbrahim Ahmet'e çünkü Solanjı'ya kabul tıkın pır davi hatiye nefsanı. Böyle romana katı nefsanı. Çîrok 35 wan de wan jî hatin nifsandin yani. Di xewnê de çîroka di xewnê de 35 wan yani ê sorana jî. Ne bilse kakret. Yani zêden nekevne yani. Nana çîrokê wan gelek, çîrokê wan gelekin û gelekî roman. Erê sala 35 de wan cara pêşniyat çap kirin Roma çîroka di xewnê de ve kitabat çap kirin. Çünkü te kabul kırın ki İbrahim Ahmet romana yekemin cara peşi Kurda da roman insan diye yani edebiyat standart vecine pati mutfan diye pırşari Kurda din kurman işte soran insanlar ama Risale Rektabati Sipiyançı ya derem Nereye? Kek Ömer terket der ve nalûre hîne Kek Ömer pirsekte bu. Nalın got Osman Sabri bu kurmancı nivîsandı bu. Keşka kilbit firoş. Belê. Osman Sabri şarj dinivîsîn lê alfabe ku ye li gor xwe hebû ez bawer dikim wî li gor yani xwela Celadet rane digirt lê dîsa jî qîmetê wê na pir e yani gotin li gor a Celadet vê qîmetê wê na bilind e helbet Eger pirsê we tune bin em ê bername biqedînin û hevalên ku dixwazin kitabê xwe îmze bikin dikarin ji ciyê çay bigirin û bînin pê bidin îmzekirin. Spas ji bo hatina we ji ber ku wextê xwe veqetan. Spas kek. spas Sağ olun, spas serçave. bela mîna dawî ez tu hevdû dîsa dibînim na ya o kilamê wî du sê saeta pêş Estağfurullah. Spas ya wetkin. Ha?